Rale bo rangwane a suit how is acknowledged again. Thank you, Papa. So ke tlo ba to dule mfasi. Now DJ, when you are ready, re tlo thoma ba haitsu. He DJ ali teng re tlo tsentsa the bridesmaid mara skwa se star palla. Re tlo tsentsa banyadi ba destroy. Pele again. Then after destroy, o tla tsena munyadi, then munyadiwa. So, my selector, how le ready? Ke go bontshware ka pina e le gore tla tsentsa destroy tsa rena. Then re khona go thoma ke. Ngwa se go le bala. That's not a good decision. And batswadi ba rena bana ba lena ro taba lata mola tshwarelo batswadi bomme memma di khale le memma mselana bana ba le taba tra ka montle ka mola ke a le bo Da ko pa jini rekeza something in the sense so story go down. The bridesmaid Nago Gali. All the bridesmaids, Bakana Batena, Nagogali, Nagere. Destroy.
Chaga Skibisaga, the one we hear Kayena. So ladies and gentlemen, our celebrant, Rawani over Matume Dikhale. Chief of my selector. Hulugwani bahaitu ni Hulugwani. Alright. Okay. So nikikupa DJ how can it's Marahanyani and then Rafa the guy of Haili or Ali Tezulodi Harare Amuhela. Ready. Alright. Ramon, when you are ready, relax and ready. Ring with it.
All right. Re leboha haitsu ka nako e re tlo dula mo fatshe and then re feng moruti sebaka mara pele re etsa bao go re lokela go tshwanela gore re ntshe sefela then moruti a ka nna bulela ka thapelo then motho ga mo ke fe yena mamarapo gore re tswele pele ke kopa sefela batswadi. This is the day that the Lord has made. We have to rejoice and celebrate in it. As Riyamurapela, we are going to pray officially and formally to the family Adikali. Because now we are here to build a home and a new home. And a new home has to be blessed. So, Kafao, Aratomembele Morabella, the procedure and the process ye unfolded in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Father, Lord, in the name of Jesus, as we gathered in here, Jehovah, giving thanks and honor, glory to you, O Lord. You are the one, Jehovah, who chose this day for us. And Jehovah, you chose your people. But the witness the unity, the union between the two people who are now becoming one, building the family, the home. Jehovah, the Dikhale and the Mosilanis. Come down by the power of the Holy Spirit to come and take total control. Memma Moselana Anabella Jehovah, Kiore Mona Arole Moriduaga Galetso, they agreed. The word of God says, whatever is bound on earth, it is also bound in heaven. Formally, so Jehovah, but I was ready, no, the husband to be wahai. Jehovah, Kamukarala, Paragadi Halabam, Amahela Beleka Magoti, Beleka Wana, Beleka, you Jehovah, Amahela Wana Mopechi, you Obamutim, Kiara Bella Jehovah. Let this process be blessed by you in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Memma Moselani, Scala, Chiawana Rahu, Radanga Pelokamuka, wife, Tijamulegan Warawe. Home of Fay and Sichava Cecily. Hobana Waka of Fayo Cantarali, America family. For the Mosasa, Lerele, the village, Wanawaka, Atra Kehopela, the Jim Rudwell and Nawara, Homelina Batswadi, Lefana Mazoro, to seal what you agreed upon. May the God Lord bless you. Hopela, a little bit of a sound. They are so beautiful, isn't it? Very beautiful. Very about meditation. Welcome. Welcome. Thank you, thank you, thank you. Kelenya lo feta manyalo le. Ke signature. Pasai. Abela tsena ka ga lenya. Ke lebeletse taba ya pula mara ka setse. Ra ga go botse se. Bele sa ke le ka ra pitja ka re.
ke rile ge ke bolela le bona mo bekeng ka ba botsa gore nobody a ka celebrate letšatši le ntle le bona. Rena we are here to help them. DJ, Lejo, you are so beautiful, man. Yes, yes. You are so beautiful. Wow. And are you handsome? DJ, I want these people to dance. I want them to dance. From here, la babona cameraman ko bala ko tinga kere. You dance, ke khopela re bana ka sekgowa. Le na se you dance your part off. Come on now. You dance. This is the day you put my baby. Takajale na di tlogile ba bang ba ja patse ko bala ko teng. Le na le more le tlhaletse le anyana. Re bontshe gore na le jaipa jwa. DJ, over to you. Siyathandana bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula somabile siyathandana bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baratwa amorena le fa makung wa modimo
gore le tle le tšeane ka mokgwa o beilego ke yena mong wa rena, gore le tle le šegofatšwe ke yena. Ka fao a re ikokobetšeng pele ga Modimo, re theetše ditaba tše lentšu la Modimo di bolelago lenyalo ka lona. The biblical background ka lenyalo. Lentswe la Modimo, the word of God, ge bolela ka taba ya lenyalo, Opa and Nono. This is your day, as I said earlier on. It's not a child's play that we are doing, because the day, the judgment, le beakantšwe ke Modimo gore lena ba babedi le tle le kopane ka mokgwa wa go nyalana. Do you really understand what you're doing? Do you really understand where are you heading to from here? And do you really understand what marriage is all about? Number one, the word of God says, therefore, it is from Genesis chapter 2, verse 24 and 25. I take only verse 24. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ka fao monna o tlo tlogela mmagwe le tatagwe, gomme a kgomana le mosadi wa gagwe, ya ba namakaiti. This is the word of the Lord, and may the good Lord bless his word in Jesus' name. Amen. Le kono re kopane fa go na le ntlha tše tharo tše ke rata re bolela ka tšona. There are so many, but I took only 3. Opa? No. You're getting married. And you're beautiful, as I said. Beautiful. Beautiful. Let me tell you, the beauty that we see today, it has to be permanent inside you than to be outside. I can refer more this white dress, the beautiful suit, but the beauty that we see today, it has to remain inside the heart, because you do this with love, so that everybody, we are here to witness. And the Lord God who created you, Opa, and created Nono to be your wife. Whatever you say and doing today, but he is permanently with you. The word of God says, the man shall leave his father. That's number one thing. It's a step to exit, and it's a step to the entrance. The action says, okay. The step that you took, number one is the exit. As the word of God says, the man shall leave his father and mother. Why Mama ki yo today. O tswere ka letsogo. A re ngwanaka,
yes, you are my child, but what I'm doing, I'm giving you to the person o Modimo a mo created wena ka lenyalo. And lo wena it says, Mama, ke a leka go laela gona bjale, I will remain your son, but now I have to cling to the person the Lord created her for me as a wife. A se ntheletše ke kgopela thupa botsebotse monna o ga ntheletša o thabile kudu ne ke kopa o ntheletše opa very serious, because talking of a marriage, we take marriage gone bjale as a simple thing. Tomorrow you'll be crying, and we don't wish that to happen. We don't wish that to happen. Because lenyalo ge re bolela ka le ga ena parola. Immediately you enter ka mogare ga lenyalo, ere you exit and you enter. That's the word of God that says, you shall leave your mom and your father. Gone bjale ga o sa le morwadi gale o di gale. You're building yourself a home as the father. So, likewise, you shall be joined. Ge bolela ka taba ya joining, ga se ela ya o joina ka sellotape, ga se ela o joina ka post-it. It's a permanent join. This union, ora gore ke pofantshang ke Modimo. This union, ora let nobody over nothing has to come in between you. Hallelujah. The man shall leave his father. Kana ge o itšwa o ilo dira. Ke boletse ka taba ya building the family, a home. Ge ke bolela le lena mo bekeng, a se kere you are going to build yourself a house. Everybody can build a house. Mara, not everybody can build a home or a family. So you're building yourself a family. Mo e le goreng le tlo re ge le dutse ge ba re aga di gale ga ba bolele kaeng ba bolela ka the union ga re ga batho ba babedi ba ile gore ba tle ya ba motho ka o tee ya ba nama e tee opa and nono. That's a family, a home. Mola monyako labia, welcome to the sweet home. How do we see the sweetness of the home? From the bottom of your heart. How do you build a home? How are you joined together? You must build the family, the home with love. This man, Adam, Modimo ana amochela moya wa lerato. So with love, it's lama thomo ke wena o emeletseng wa ya ko nono akere wa re accept baby ke a o rata akere wa kela ke a mo tseba ke ngwana ka o mma ke modishi ka kerekeng a ka se ithome ko wena o ithomile ska senya ngwana ka man ao. So at the end of the day, when you ya ko go yena o fitla ko yena o thomo express your feelings to her, is then that o thomo go lemoga the weight of your feelings, the weight of what you say. Taba ke gore o thomo go lwana le maikutlo. Number one, ya itlishang ore I give you my trust, let me try. Let me try. Because when you initiate, the person sees only the outer cover, but the real person is inside. And ge o tšweletša taba ya lerato ka mo gare ga gagwe o ra gore love lerato ga lena magomo. Wa bereka nona wa bereka kare ke eng se o se ratang mo go yena? She's the most beautiful woman ever. Her respect. Yes. The respect. What do you love, Kaya?
the kindness and generosity. And ere, ga gona wa mentioning material values. Ga gona wa mentioning the beauty. Because if you mention the beauty, tomorrow tla be tutubane. Will you still love her? Will you still love him? Ga gona wa mentioning material values. Tomorrow tla ba sa bereko tla ba sa bereke. Will you still love her? Will you still love him? At the end of the day, love, lerato, ga lena the boundaries, and love conquers every bad thing. That's why at the end of the day, you cling to one another. You hold fast and stay fast to one another. Ga gona wa tshwantseng a patala sa bobedi. The last point, you shall become one flesh. Kana ga re bolela ka one flesh, a ke la bona gone bjale le dutse bjang. But ge etla you become one flesh. Let me give an example about the coffee. Coffee. Ra tseba coffee aga. Coffee ka moka ra tseba. Ga o thoma go dira coffee, you boil the water ne. Wa tsia kopi, cup. O tshela mpele coffee ne. Have you ever tasted the coffee, Elite? Why no coffee on? How is it? Coffee ya baba really one, ne? Coffee really one ya baba. Secondly, ochalang sugar kamara coffee. You mix the sugar with the coffee. I get tasty ya fetora. Thirdly, olokela the milk kagara coffee before ochala meat. I get the cup becomes your family. The content kelena. Because alone, Opa, you are just like a coffee. Wababa ngwana. Only one. The sweetness I not tell. You need her. And come fellow, the mixture of the water, coffee, milk, and sugar. The name coffee remains. So your surname remains. So oragore, you become the mirror of your family. The surname remains. And the surname is diluted. The sugar is diluted. The milk is diluted. How well? And that's love. Protection. You cover them. The children. Your wife. You love them. You protect them with love. Because they are your part. So, you can't marry someone whom you don't love. Is it possible? So coffee re kana ili one. It will not remain a coffee as in nemunati and nabu taya baba. So in your life, you need her and the kids to make the family to be the sweet family. This man Adam, Eve, his wife, wow, look at the bone of my bones. Look at the flesh of my flesh. Because he loved him. He loved her. And Reta Mowen. Home lebeletse a tlaela kua. Kana o mmitsa man. Elia Kospe o bitsa man. Lavi. Lavi aya o chenche man. Lavi bana lono e bia o kumana ebile ba ishaetsa ba re lavi. So at the end of the day, the way in which you call one another nakwele sa jola, now let's say the reality is then that you go jela be le di dirana jela ga tsa tshwalla go fetoga. Do you still love him? Now you become one flesh. Now the responsibilities in marriage.
Number one. It's one lighter, matches. Warra. It's one lighter, matches. 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 Yeah. Your responsibility. Your responsibility. They become, as they love one another, they become one flesh, isn't it? What's this? What's this? Is this a box? We use it, but we don't know it. What's this? What's this? Matchbox. What's this? Guys, come on, man. Little life, man. Let's say Shagaba Gauteng, man. Come on, Koso. You're not ne. Come on, Riager. This is a matches. This is a matches. This is a family. Don't just look at it as if it's nothing. It means a lot. This is your responsibility, my boy. You are the father. You are the head of the family. You are the protector. You are the person who loves. Because Christ is the head of the church. Here you are. I want to this is your woman. Cover her. Cover her. She is your helper. You become one. Alone she cannot go. Alone you cannot go. It's you and her together here. Joining one another. You are one body. Feel it. Where are you? Aren't you inside? You are inside. Where is he? Outside, covering you, isn't it? Then, this is your responsibility. Giving birth to your kids. Then alone, here are the kids. Do you see? Alone, akasekhone, because only gap here. It needs the father to take the mother and the children in, put them in. You become one family. You join one another. Go for Shodim. Where are the kids? Where is the mother? They are together, covered by the father. Because, where is that? Because the mother alone, Bana will fly. And then, Papa Kabati, Bana will be dangerous. So together, this is biblical. You must be one flesh to take care of your family. She needs you. She needs you. And you need him. And you need your kids to be one solid family. You need each other to be one solid family. Alone, you are not complete. Alone, she's not complete. And the kids alone, they become vulnerable. And at the end of the day, Hakaholo Haena Mabala, Mabala Ahakane. Banakabakabati, they become more dangerous. And Rabale more dangerous. Namile Batomore, Banabadi Khale. Marabachelechi Papa Bona. Because the mother was not there. Marabachelechi Mabwana, Mabwa not like I. Because the father was not there. So, be one solid family. You leave your mother, you leave your family and cling to one another. And at the end of the day, don't allow anybody to come in between. You are a big family.
and may the good Lord bless you in Jesus' name. Amen. Ke sentse mentši seola, sorry. Le tla o reka kere? We have a responsibility around. Is to love your wife and your kids. Protect them. Support them. Sa bofelo ke gore never ever deny them. And o ska bolela ka bona gampe o na le majita. Majita a nyaka fela for nako yeo re ba kgotsofatše. Ge o tlwaetše go reka 4 mo majiteng, fokotša o reke 2 tla enwa ko gae. Ge o tlwaetše go tšwa o le 1 ka koloi, gona bjale e tšhaile le sepela together. Ge le gore le na le koloi tše pedi, o mongwe ba ko pele o mongwe ba ko morago, going to the same place. Ge le na le bana ba 4, ba babedi bana le monna, ba babedi bana le mosadi, going to what? A se ikgantšha, ona le sa ikgantšhe le tsa ikgantšhetša ke mang? Because at the end of the day, ya ke bana ba dangerous. O bona šetša thomile o gala bana. La mmona o thomile o gala bana. Šetša thomile la mmona o gala bana bale. So at the end of the day, ke taba ya gore ba re ge ba lebeletše from a distance, ka baka la gore le tsebe gore le ka gara lenyalo le ba gona ba loi, Satan o gona. And when you do good, Satan ga a rate, and he represents ba loi. La ikwešiša ne? Re ba fenya ka thapelo and that unity. Skala kwa tša strateng, ba tla ba re moga tša o jola le sketeketiana, o utlwa? O hirile maphodisa? O hirile maphodisa? You become one flesh. Ge le one flesh, ha o nyake the second hand information. Or are always or grab the first hand information. Because God created you for one another. You love your family as the head of the family, and you help him. Ke file example Maloba ge re kopane. Ke a o bona o tlale mona. O mafolofolo on a very serious note. Mafolofolo wa o jaiva a o dira bjale. Le ge re se gone le le ka mo gae le tswaletše ntlo le tswaletše kete. Do it. Because banna ba bantši mo bathong we are innocent. Ge re fitla ka gae re ditau. Wankwa. Do it. Tšatši le lengwe fela mo direle braai wena a re ga a peile nama ka kontle ka kwale a dirile braai le ba babedi ba le ba bararo le bane ka bana ba lena o apeye bogobe le di-salad. Wankwane. Because you help him and he has to help you. Ya mafello ge a dira tše ka moka a supporta the family, you submit. Submissive. It's very much important. You don't force her. You love her. You make her happy. She will submit. Freely and voluntarily so. You make him happy. Okay? Ona le question go bare mneke kodwa usamnike uzohamba ifuni ngaphandle. Akere. So nikanani. Because mausa mnike uzohamba ifuni. Mausa mnike uzohamba ifuni. Yeah? I want to bolela nnete gape. And I'm preaching the gospel. You become one flesh. Ge o ka tsena ba go reka mogare ga lena. Ge ke bolela ka ba go reka bolela go na le bomeno masheu. You see the teeth. But inside. Ba bo jola le bona gone bjale. Skana na o ka re ba o thabetše. Ba bo jola le bona se ba o thabele. Wankwa. At the end of the day, they will come to you as friends. And ntwela ya nonsense re bolela ya dipana marawa di tšwane ke nonsense. Di a tšwana.
you are one family. Le bofilo ka trata ya lentswe la Modimo, ka trata ya Modimo, and at the end of the day, kwena le yena le bana ba lena. Ke mo wa ka gona go ntsha coffee o ba meleke ka gare ga the coffee, the mixture. Ke mo wa ka gona go ntsha. Ke mo wa ka gona go separate the mixture. So you are inseparable. Siyazwana? You are inseparable. And when you are inseparable, God is within. Whatever is difficult with you, take to the Lord with prayer, and the Lord will answer you. Madikale, let's say na kereke. Ke bona the sign ya kereke. Umpuditse re wa tsena kereke. Wa tsena kereke. Re lefa ngwana from the Lutheran Church. Ke a dumela, ke a tseba o tsena kereke. Mare ke modiši. Ke kgopela gore le godiše ngwana yo ka se Kriste ka mokgwa go tšeng ka gona. O ye kerekeng bro. O tlhomphe batswadi bale. That sign e leng mo gareng ela o ye o e phethe. Gobane he who respects the parents lives longer. Tlhompha mmago le papago gore o tle o be le matlhatsi o mme o phele ga lele lefase. Tlhompha mmago le papago, because ge o tsena ka gare ga lapa la ga digale go na le bagolofadi, go na le ba ba phetšeng gabotse ba amogele. Ge o ba amogetše, ge ba re ruri lapa la ngwana ga bo rena lapa la ga buti wa tseba ke lapa la bose, tla be ba ra lena, and they bless you. Dipolelo tše ke di tšhegofatšwa. Ge o ya ga Moselane, ya ka pelo ka moka, le sepelele ka moka, ke mmago lena, ke mmago lena, ke di kgaitšedi tša lena, ke bo butia lena. At the end of the day, you let the devil ask ba le kabelo ka gare ga lenyalo la lena. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. ke nwa metsi le emelele. Ke gopela bale ba o re tshwarela direng, ke gopela ba o re tshwarela direng, ba ke ba nkadime tšona. Ke gopela le yona fa o ka nna mpulela yona e bule ngwanaka mpele yona fa e bulegile. Yes mpele yona fa ke gopela le ke le emelele. Bana besho moreneng le kwele seo lentšu la Modimo le se bolelago ka lenyalo la di bona kgorano ya tšeano e le taba e kgethwa yeo e beilego ke Modimo, mme e tlo lotwa ke yena gore e seke ya senywa ke motho. Mo mahlomoleng le mo tlaišegong o tlo lefa go se fele pelo le kwano le leratano, gore le tielele kgethegong le potegong. O tlo le humiša ka ditšhegofatšo tša gagwe ka baka la Jesu Kriste morena wa rena. A Modimo wa kgaogelo a le ekelele ka tšhegofatšo e bjalo.
Let us pray. Father, Lord, in the name of Jesus, I pray as I come before your face, O Lord. Jehovah, dedicating this couple unto you. Look unto them with the grace, Jehovah, so that Kobofelo Mudimo, this family, ebe yewe e shegofatšiwa ke wena. Dipalamonwana ke tše e lego seka sa tšeano ye seo rena batho re tla e bonago diatle menwaneng ya bona, empa tšeano ya mmapale e le ka gare botebong bja pelo. Ba shegofatše o ba šireletše go tše mpe ka moka, ba shegofatše o ba tiišetše go tše mpe ka moka gore ba di fenye, gomme Modimo ba tle ere lenyalo la bona ba rutane le go kgothatšana go tsena ka kgoro ya gago ya legodimo. Ba tiiše leineng la morena wa rena Jesu Kriste, amen. Now re tsena ka mogare ga kgwekgwe ya taba. Ke kgopela schoolboy, ke kgopela o nkatamele ka microwave o ntho ya o bolela. Dikgale Matome William molukishe bjale re tsena ka mogare taba tšela gape. Alright. Tshwarelo mogolokwane. Moruti a sentsena sa go moya. Itseng hore we are live on YouTube, ne? O no tsena ngwana sesi ha ona le data ya bofelo re polokwane wa space wa videography. Then re bona re le live ya ke ya le bua moruti tshwarelo. Thank you. Dikgale Matome William. The word of God says, whatever is bound on earth is also bound in heaven. Re le fa pele ga Modimo motseba tsohle le pele ga dihlatsi tše tša ba Kriste, ke go botšiša wena Dikgale Matome William gore a o rata go tšea yo moselane nono Evodia yo e lego yo mofiwago ka seatla sa Modimo gore ebe mogatšago ka mokgwa wa sekreste. A o tlo mo rata, o tlo mo godiša wa se mo tlogele lethabo le bohlokong, a o tlo mmotegela goranong ya tšeano ka mokgwa o mokgethwa go fihla mohla lehu le aroganya ka mantšu a tšwang botebong bja pelo ya gago ntate. Tšea palamonwana ye o mo apeše e re dihlatsi tše tša Modimo le Modimo a kwe maikemišetšo a gago ka yo o mo tšea bjale ka moga tša gago le tšatši la lekgono. Schoolboy mo fe selo se sa go bolela. Loving, my love. Nna Matome William Dikgale, ke a ikana gore I will protect you, ke ta go rata, and then I will do anything for you, and then I want to do guys shorter as long as I'm still alive. Ke promise le gore le swaiti sela sa mmatswale sa ditšhene ke tlo go patelela moga jaka o ska wara. I love you so much. There is this song by Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Re le fa pele ga Modimo motseba tsohle ke botšiša wena moselane nono Evodia gore na o rata go nyalwa ke yo Dikgale Matome William
yo e lego o mofiwa ka seatla sa modimo gore e be mogatšago ka mokgwa wa sekreste. A o tlo mo rata o mo godiša wa se mo tlogele lethamong le bohlokong. A o tlo mmotegela kgoranong ya tšeano ka mokgwa o mokgethwa go fihla mohla lehu le aroganya. Le re lentswe la modimo, what is bound on earth, it is also bound in heaven. Ka palamonwana ye e tšee re kwe go tšwa botebong bja pelo ya gago le dihlatse tša lentswe la modimo, maikemišetšo a gago ka monna yo mo fiwang ke morena. Nna Nono Evodia Moselana ke re ke a ikana go ba molekane wa gago go fihla go le re arogantša. Ke a promisa gore I will love, cherish and respect you always. I promise that I will be your helper anytime and everywhere you need me. I love you. Don't you know that love doesn't think twice? It can come all at once. Ka gobane le ipoletše fapontšheng re le fa pele ga modimo le pele ga dihlatsetše tša bakreste, la fana diatla la apešana dipalamonwana. Nna ke le go motseta wa lentšu la modimo, moetapele wa kereke ya boebangedi ya Lutere, ke le kopanya lenyalong le lekgethwa la bakreste. Leineng la modimo la tate le la morwa le la moya o mokgethwa. Ke neela batšeane ba pele go sefatlhago sa gago modimo lenyalong le lekgethwa le morena yo maatla ka moka. Papa Jehova ba ipoletše ka leina la gago, ba o hlatsela ka fao modimo yo maatla ka moka, ao ba šegofatše e be nama ka eteng. Modimo ba etelle pele e re le ngwakong motseng lapeng leo ba le agang Jehova tate, gobane le re lentswe la gago ge motse o ka se agwe ke morena baagi ba ona ba itapiša ka lefela, ge motse o ka se dišwe ke morena badiši ba ona ba itapiša ka lefela. Mong wa rena e ba the foundation of this family, mothopo wa bona Jehova e be wena, gore lapeng la bona modimo yo mobe a se ka ba le kabelo. Nna bjale ka motseta wa lentšu la gago Jehova modimo ke a rapela gore ba šegofatše leine la modimo tate le morwa le moya o mokgethwa. Amen. Le re lentswe la modimo, what God joined together, let nobody come in between and asunder. Tšeo modimo a di kopantšitšego di seke tša aroganywa ke modimo. Ka fao ke re go lena banyalani, Oupa, Dikgale, Matume William, Moselane Nono Evodia, I pronounce you formally and officially the husband and wife. it's not in our head? Love doesn't ask why. Speaks from the heart. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. You are now Ma Dikgale officially. You are now Ma Dikgale officially. Ka fao, o fela pelo ne.
together you and him will stop the rain and let the sun shine. Ke tšea sebaka se ke re go ba digale amogelang ngwana wa lena ke yo. Ke rata go e bea le go feta Madigale. Ke gopela ntate Digale le Mmadigale ba ka emella. Ntate Digale ba kae ba ko gole o ke ba le ko gate mara ba nkwa ba ka no ema gona kua ba ka no ema gona fao ba tla nkwa. Madigale ke morwa le mona a ka se fetoge ke morwa wa lena thui a ka se fetoge. Empa se segolo ke gore bjale o nyetše o na le mosadi. Di-decisions tšela be le di tšea le yena nako e ntši a ka sa di tšea le lena o tlo di tšea le molekani wa gagwe. And tše be a lefa tšona ge e le gore ba lefa 50 ranta ga boa mmerekong e ka sa no ba 50 ranta mo gongwe ya ba 20 goba 15 goba ya se be gona at all. Le se ke la ba la re sa le a nyala ga sana taba le rena ngwanenyana o tlo ja tšhelete ya ngwana rena because modimo o mo file mosadi yo ka fao mo amogeleng bjale ka ngwana wa lena gomme maele le thapelo e be sejo sa lena go bona ka mehla le mabaka le ba rapelele gore ba tle ba fihle mo le fihlileng gona ka kgaogelo ya Jehova le ka dula fase. Mmamoselana ke kgopela o emelele o mo releasitše Nono today officially re go bone le di bioscope tše di a re tšea le flamatšhene tše le mola re lebeletše. So ka fao e re o na le morwa ke yo ke morwedi wa gago biological daughter. Re a tseba gore ngwana wa ngwanenyana ke mogwera wa mmagwe ka fao sao a ga lapa le se se hlaelang mo go lena ke thapelo le maele e ska ba o na le ntho ngwe ke e tlhoile le go feta o tsebe gore ge ba o tshwenya o sana le ka mora mo a serokobe ba re life and death is in the power of the tongue. Whatever we say the Lord hears. A re feng bana ba ke monna le mosadi ga bja le sebaka a re sken ra ba dictator gore ba direng ba ska dirang sa rena ke gore together le batswadi build this family ka go ba rapelela. That's the most important thing. Pray for this family ge ba tlile ko go lena go ba le ya ko go bona ka gare ga di container tša lena ka gare ga dipelo tša lena le ka moka ba Digale le ba ga Moselane. Make sure gore ntho e kgolo e leng gona ka fao sejo sa mathomo ga e be modimo sešebo e be modimo. Let there not be o ska ba le yo mobe ka gare ga tšona ka moka ke bana ba lena. Ke a leboga dula fase Mmamoselane ka fao officially. So as I pronounce them husband and wife, this is the time for the groom to kiss his bride. Muye kubalulekile uzame konke kusemandle ukuthi sijabule islaviti sakho ingozi enkulu ukuthi kufike umuntu ezamubenza into ongayenzi wena hayi uzosolubani sebamchamile umojela kere umolomile Relebone, you sealed everything. Utlo. Uyayazi lenta ifunayo Nige yona Umenga itholi kuwe uzohambe ifuna angeke
thele kuwe uzohamba ifunene ngasaba mnandi ekhaya aswala uzogodola awamuloma ke gana chuba ba ke gana the blood spot. What you did, both of you, was to seal everything. May the good Lord bless you. Let's pray. Are rapele. Morena modimo wa rena o le go mong wa rena le mmabaledi wa rena ka go sa felego. A ko lebelle ka gaugelo batšiane ba kwane mme batšiane ka mokgwa o beilego ke wene ba ratana mme ba botana. A ko ba shegofatše go tseneng le go tšweng ga bona. O ba buše ka moya o mokgetho wa gago. Ba tlamaganye dipelo tša bona ka Jesu Kriste gore ba be le pelo e tee ka leratano le e lego yona tlamaganyo yeo e phethegilego. A ko fele o ba tsoša le moya wa gago ka gare ga bona gore ba fe lentšu la gago sebaka sa go aga le bona ka mehla. Gomme ditabeng ka moka ba tliše dikgopelo le dithapelo pele ga gago tee le ditebogo. A ko tiše mediro ya diatla tša bona o ba šegofatše ka yona. A ko ba thuše gore le ona mahlomola le ditlaišego tše di ka go ba wela di ba fetogele tšhegofatšo e sa felego ka go ba iša tsokologo le tumelo le kgotlelelong. Lapa la bona le dipelo tša bona o di dire boago bja gago. Ba laye ka babedi gore ba fele ba elelwa go išana le godimong. E re bofelong ge leeto la bona la mono lefase le fela ba gorošwe ke wene ngwakong wa tatago e le go lona legae la rena la ruri. Dira faohle ka baka la Jesu Kriste mong wa rena. O re kwe ge re rapela ka moka ka thapelo yo rutileng gore ka mehla ge re rapela re re tata wešo wa magodimong leina la gago a le kgethwe mmušo wa gago a otle tato ya gago a e dirwe mo lefase jalo ka ge e dirwa le godimong o re fele kono bo bja rena ba ka mehla o re lebalele molato wa rena jalo ka ge re lebala bao ba nang le molato mo go rena o se re iše molekong go mo re phološe mo go beng gobane mmušo ko wa gago le maatla le tumišo ka go sa felego. Amen. Receive the benediction of the Lord. May the Lord keep you and bless you. May his face shine upon you and be gracious unto you. And may his face shine upon you and give you peace in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Schoolboy. Ke fetša fa Mamoselane go na le baetapele ba kereke fa gopa le mokoti ke fetša fa tše dintšhi di tla diragala ko kerekeng pula e ne le pula e etla ditebogo tšela ba tla di kgoboketša di tla tla ko kerekeng akere di tla tla ko kerekeng akere pula e ne le fa le then ke rata go ba release gone bjale le se ke la mpetha ge le ka nkoba ko tšhabela kae ke Schoolboy, I take this opportunity to gore ke go leboge ke drive-ile this plane we drive-ile gabotse ye ke e kgopelang ke gore ba o tšea dinepe gone bjale e lokiše koša ye uwe DJ because ge ba etšwa monamile ba tšwile ga re sa boa re tla khumana directive from the program director ye kgolo ke gore ge re seno khumana the directive a re ke tlhokomeleng ba crashed la bona gore letšatši le bose jwang a kere ba nyalana a re ska ba at the wrong place at the wrong time se segolo ke go rata o senya monnate o ko kweleng mo ba bose bana ba so re ska tla rata o senya monnate o re o kweleng mo then re tsebe gore ye nngwe le nngwe re e dira responsibly so re ilo ja ra enwa e re go kwa gore o tla bo tshwana le nna ka gore ka jeno a ke nyake ba mpusha ka wheelbarrow ko nwa ka busha mo e ke seno nwa ke busha mo ke a gae le wena go seno nwa ska no gore o di be di boe o fokotše go tletše ya gae ra kwana ka o kampa wa boa ka buši wa rena le feditše na re tla o šadišetša go lena
molaetša wa ka o mogolo ke o lenyalane tsamayang lo celebrate letšatši le to the fullest with God a le ka saete la lela. God bless you. God bless you. Nanga yo oketsa DJ. Alright, DJ, tshware ka pause fela. Tshwarelo batswadi. Ke le dumedisitse. Re leboga moruti ka service eso le nna ke be ka duma o nyala moruti. A re etseng so, we not in a rush, a re rush motho, a ona re thomile lata, a ona go jaetseng sesi. A ona le ka appointment ngwana modimo. Sa o tlo nwa ntato ke hanana le ya moruti a re renwe ho fitlhamo. Na moruti moshimane o re biditse re tlo monwa. So re mothomile mabane rono monwa ebile re na ho. Akere tshwarelo moruti a ka ke o hatile cons. So hona ba no re tlo ira so ha ba betha pina ela. So our celebrant tle ba tswa ba sala ke di stories tsa rena morao. So ba ilo tsia di photo ka mola re kopale le bona re betha no nyane tse 7 ka matlapa ka maswika mabedi because batho re tshwere ke tlala ba ba re nwa dipilisi mola moshimano a re wa ikona mola o na le sam gore re tlhatswe re khone re nwa dipilisi akere so ha re ja mo ba bang re tsia di photo ka mola ha re fetsa then re tlotloha ke a itse re ikemiseditse ba bang ba re ngwetse di speech re na le reception our reception e ko gae akere ha moselana ko seshego so re tloa mo re tlo phuthana le ha o sna koloi ngwana sesi o no motshwara ka bike o ikemetse a le so rona mela rono le koloi ya o tshetseng rangwane ke a itse re tshetse petrol la 30 ranta o no e tloela na wa gova re na le di V class a ke nyako e bolela hore get out of my what batswadi ba teng akere re na le di get out of my what car ne so re tlotloa mo rono dinamela ra seshego then ra iketla ona reception e go mara a re no bolokang nako nyana ke tsebe ke nako mang hore pula skana ya tla senya mmereko moso akere ke nako mang mama ke 1 o'clock by 2 o'clock be lor maybe setse re feditse then re kwa then re thoma reception ka bo 2:30 nna le lena akere ke a leboa batswadi DJ ke a rapela a ke so bone monna thabetse lenyalo so e tla DJ
consequences.